jwale ha re tswa latading e masimong tsela ya koloi ya dipholo a di hulang e bofa tate dipholo ne di sa nyolohe mo wa bona empe jwale batla dikakapa tsa dipholo ha o di panne mona o dula tla utlwa ntate motho wa dipholo a tla tshwere sephaya dipula bo mo ha o ka ema Ubuima unyulu chokas party waba anye ana di full track ulwana ntsona ntate sedi ya hloleha o di nyolle na shite ka ma ka di nyolla ka mo di tata majwe ana a ha ona erosion wale heka ya nyamani lapeng ha wa sheba foundation ya ona yenze ka majwe yana he majwana o tla bona le mane ba dilo tse ba ile ba nka mo Afrika ba yetsa wa bona hona je ona yetsa le bona se le koko wa yo flat yo we tsa nyeka ba ha ka o mangata tsa o majwa a temo na so le regional tse wa ana awara busiku dada wabo meaning that wala with a driveway pavement these ones that you see in front of you can let them be back them on about sheep here put out on the cheese so a bear fella at our far surface how is it on our far surface upper surface all the pavement is slate sana hayi man uthi se slate utlamona uhlawuna le bantu ba machine le machine sehan o rekisa fitla o ntsha kaofela ntho slate se sabang ham yana mo ya slate se tshwanang le sona sa se ba o qetile le ntwe tsa ba yo ke masimo a rona he yana ne re di samo go tloa ko mo yena Bensonvale matlo ke yana a entse le banta ke matlo
mona tlase le masimo I want to le eme tjena ha iso mo so ke noka mo river ka mona ke juvile so ke trata fence fence so all right round never separate le wa bona class he ka ke re kuile mane ke jovele le supile mo re tla yona wa ra tshela mo pelene ne re bolona ke re ke la le o kena man masimi yo kena no ke ko number 2 ama ino ka e yo balane ko o mangwane a reng teng ne le now kamo open le nakati wa bona khomo tsena di ditswa kwa di se di khomo mona khomo tsena di ka di ye tsimo ya motho ka mang a le mma tsimo ena ile ngwa ke motho wa ka kwa wa mothepu ula ga kwana le matsimo ya motho wa mo ba di khomo tsena za yama a ke di plants ke tsa hae moshimane eno a ba fitla mona he khomo tsena ke tsa mang ba bang ke tsa bothabo a mpitsa ke le mang one shwele mbona ke Seotlong mo ne re bapala bolo mo moshane no a rwakana mo no pipe ye clinical pipe ya metsi a tloang kwa Naltamu a sama e ke molalle mo no ba motla ka mola mo tata bale tata ona ntele ke se gola go di ka pele ba ka ba ka ntshwena ke bathe ba Sotho ka sebelisa le heka ya fela e o pheteletsa mona ne ke disa mo bona ke isa khomo a ke le mona ntate tsa isu di emi mona wa disa khomo tsa eno wa di emela ntate e je plau mona khomo ntse no na le poena ya bonego ka fura ka phe a bona ka fura ke di se wala ka o fota khomo tse ke ibeletse ka molodi monyane fela kakafu ntse e fula ma monyane fela kakafu phamisa ka le molata tla tsamaya ka tla ka di group e ka di tsamaya ka o fela di groups challenge ya nsia le boy nngwe ya utlwa una le challenge a ka phamisa hlo mo ka group e nngwe le nngwe na le boy ya tso tla phamisa hlo ya rabele ne challenge a ka ukwa itshoka uka ya tswa le yona di okopana tsa kopana class mona ka tsa kopana ka nyolowa tsa ntlisa mona balonyi di khanna ntate ha e nngwe nthuta e nngwe mo ine inkana le nngwe ya mona ya le frogana re mona ke lebetse pula ba tepo bona ba hla freestyle plus a thuthana ka ke le mo sa mathe tsailetse di tjadi etsa ke ka wa di tloela thunana se re khomo ka tsela grata a ntate tsankana le tsa molodi ntate ai akahle kore o tana na re ke tsa tshomo wena ka tla go phetela ka fore ba bona se ilwana hantle le khomo engwe ane di a pushana ka to distance 100 meters radius dilwana ya inka bebe fela ka di pufa a bona pufa TV ya dilwana di etsa wa di phamisa matlolo di chargane ka dihlo di tise di hatella di ane fase try push ka fore di push a man for about 50 meters I sali push I push a mona batla fela ya nengwe ya resist and when I push a jena ya ihlaba until I kopa molao so
ha e koba molala so ye e shebisa molala ona wa hlaha ke mona wa hlaha manse e ya tloela e kena le shano ka tla tloela tla bona itsa mai phela o sa botsa e khanne ka morao ka mo ifenetse wa bona o kuba tswa boya mo ha o ba shebo fele go be e phitiwa jena e tla fase a phitula fase tla rena o hlo ka fora ne ke kwetse mona ka tla o tlana na ke exaggerate ne ke kwetse ka fora mo tla o ka tla botsa motho o kwetse Bensonvale ka fora no sna mo a ke le mo dia mo di mane no ke mo kutlise ka bo batla o bontsha no ke mane ho na tsa ka mane ka juvile ha qeta mona ke tsamaya tsona ke fitla ke di sa mane no ke ne ke qeta o nwa metsi mane di khotse ha iwa ha o senazo ha ikutlwa ngahle group ye nngwe le nngwe na le pao ya tsona ka tle ntata ke na re batla ke tla hweletsa fela kuka ka fora ai phamisa hlo ka fora bone e ntsha ka mona ka morao anyanya ya sola ka tleo sa tla bona tate no ke mo tlo mdala ke tla mmotsa sa tla lwana dipoho tsa dikgomo dilwane ntate re shebelletse mona e tla ba ntwe a ke re wa ba theowa ka ofela le rona re theowa ka mo o shejellwa molwano ona wa dikgomo tate dithuthane ha e hlotse o kena ro lwana ro e hlotse ha lwane rona sa tla mulana ntate ka mo se sana mulana ka mabi khanane ntate re nyolo wenso mona ka mohlapo ona o ne re etsa teng ke masimo a bona mane kgomo e tsamayang di one green mola ka kgomo mokgwabo kgomo ya heso thomile ne ke le mo raitela le tlo bona after probably 3 years ka dikela mo ka se ke bona ka dinaka tsa yona la e batla raitela athine ke le mo mokgwabo di sa mo go phetela another story kahle about 9 mona di grading tsena tsa go standard 4 dinku tsena ba bona ke re go bontshe dinku le di fula mo jalo ka tsena tsena di fula man ka mona mona pareng tsa dikgomo na le dinku tsena mona di fula di boruwe tse di sie nngwe ma na ke fitla ka tlong dinku ya short ke phafa a be ke ya kerekeng ka ma le Easters all night long ha ntse ke mametse mane ke na le stress or I wonder what happened to this sheep because this one ke di utsuwa what happened to this sheep kuwe sermon ya Joseph le David gore ne le young boys David una disadi and then the history of David I knelt down again that's when I started so my spiritual life didn't start anywhere it started here I knelt down in church and I got a revelation that I must come here straight in the morning as I walked straight from mission when I was standing Momo Gaming Day, I first prayed again that it must be according to the vision. I saw it and I went down here. Same place, went down and I got to it. The thing is, in another problem because so it was nice to born. I got it. Once I had in cookies against the palica. It's a mahem, had some hem, so we tried to get liver. At the bottom of this,
This is Ebate. This pen plant is the one that we take when it is dry like this. It's coming green, then brown, then white. When it's white now, we say it's ready to be grinded like this. Once it is grinded like this, then it's ready to make a zor. Then you carry a matches and then you learn smoking. It's Hasi. It's Hasi dula mo leng sohe. Because it's one element. Once you are the Bashiman, once we born, Yemi Sabali, how Adam would see a nest. Then, how we are well, instead of flying, it's gonna run on its legs. So I wish I Mm-hmm. because it's watching. Somewhere here, nest ya tengite, and it's watching its nest. So how Ziba? Yeah, Peter. How Ziba must learn to watch around. We la there. Then Utletla Samaj. That we're gonna find his nest. Oh. It's not gonna fly because it's hers. Mamunotwan. Yeah, I want the way my but here you are. Serubin sound. You're a Sheba man. Serubi sound now that you. How's the motion? What one Silimu passport? Oh, Pete. They are meant for stopping soil erosion. It's on a hazy. Then I kneel down and I pray. Then I get up, I go to school. This is how the school is. Yeah, school. Here's the man we are living. Take a right here for the then now we are proceeding that side. Back home. Mani, don't say no about the band in the one of the homes about. I'm a sickly. Say a little pot. Okay. The whole was quite a one where you follow the away. Diana missing the Hamona. How to throw Hamazigas DB. Let's tell one. It was as one more room. That isn't my child.
Wa bona view ya mo rena yo fa view entle ba. Ne re dula mona ha re le ke se maoto. E be le view ya ro. E ke tlile nna.